Ljudi zajedno sa ostalim toplokrvnim životinjama imaju konstantnu temperaturu tela. Kod ljudi je ta temperatura oko 36,8 stepeni Celzijusa. Kako bi temperatura tela ostala optimalna u svim životnim situacijama, organizam mora istovremeno i da proizvodi toplotu, da je čuva, ali i da odbacuje višak kako je to potrebno. Taj proces održavanja telesne temperature na optimalnoj vrednosti se naziva termoregulacija. Toplota se u telu proizvodi uglavnom u duboko usađenim organima, kao što su jetra, mozak ili srce. Mada se tokom fizičkih aktivnosti proizvodi i kontrakcijom skeletnih mišića. Glavni mehanizam transporta toplote unutar organizma je konvekcija, odnosno raznošenje toplote cirkulacijom krvi, gde topla krv iz unutrašnjosti struji ka površinskim delovima tela, noseći sa sobom i toplotu. Istovremeno, krv koja se delimično ohladila u kontaktu sa okolinom se vraća u unutrašnjost tela gde se ponovo greje. I tako u krug. Na ovaj način se toplota u normalnim okolnostima raspoređuje i čuva u skladu sa potrebama organizma. Viška toplote telo se oslobađa na površini. To može biti putem direktnog provođenja toplote, kada, na primjer, na upaljeno mesto stavite hladan oblog. Može biti putem isparavanja znoja sa kože, kada voda koja isparava za rad isparavanja troši toplotu vašeg tela. Treći mehanizam hlađenja je zračenje. Telo emituje infracrveno zračenje koje odnosi deo toplote. Sve u svemu, ljudsko telo je jedan veoma složen termodinamički sistem koji proizvodi, distribuira, skladišti i odbacuje toplotu u skladu sa fiziološkim potrebama organizma. Sposobnost tela da proizvodi i skladišti toplotu je srazmerna njegovoj zapremini, odnosno masi tela, dok je sposobnost hlađenja srazmerna površini tela. Ali zapremina i površina tela nemaju stalnu srazmeru. Hajde da uočimo neku sferu poluprečnika R. Njena zapremina se može izračunati korišćenjem formule za zapreminu sfere V jednako 4/3 pi R na treći. Ista ta sfera ima površinu koja se može izračunati kao P jednako 4 pi R na kvadrat. Ako napravimo odnos zapremine i površine te sfere, pa skratimo sve što se može skratiti, dobijamo da se odnos zapremine i površine sfere može izraziti kao V kroz P jednako 1/3 R. Dakle, odnos zapremine i površine sfere nije konstantan. On zavisi od poluprečnika sfere R. Ovakav ili sličan odnos postoji kod svih ostalih tela. Sa povećanjem dimenzija tela, zapremina raste brže nego što raste površina. Ovo je dobro poznati Galilejev zakon kvadrata i kuba. Ako to sada povežemo sa maločas iznetim saznanjima da se toplota proizvodi i čuva unutar tela, dok se hlađenje obavlja na površini, dolazimo do zaključka da se sa povećanjem tela brže povećava sposobnost proizvodnje i skladištenja toplote nego što raste sposobnost hlađenja. Zato oni koji imaju lakšu konstituciju bolje podnose vrućinu, jer imaju relativno veću površinu u odnosu na zapreminu tela pa se lakše hlade. Sa druge strane, ni jača konstitucija nije bez svojih prednosti. Prirodno sporije hlađenje zbog srazmerno manje površine tela u odnosu na zapreminu doprinosi da ljudi jače konstitucije bolje čuvaju toplotu, što ponekad i nije tako loše. Ponekad, kada se razbolimo, povredimo ili imamo neku alergijsku reakciju, telesna temperatura se povisi. Ako je u pitanju upala uzrokovana nekom infekcijom, organizam se protiv uzročnika bori raznim mehanizmima, što ovdje neću objašnjavati jer to spada u domen medicine. Ali tom prilikom, na mestu upale, dolazi do širenja krvnih sudova kako bi što veća količina krvi, zajedno sa molekulima koje organizam proizvodi u borbi protiv infekcije, mogla biti dopremljena na lice mesta.
Imunološki sistem inicira podizanje temperature na mestu upale kako bi ubrzao odbrambene mehanizme. Pošto je sada veća količina krvi u unutrašnjosti tela, u površinskim slojevima tela dolazi do sužavanja krvnih sudova, što automatski znači manju količinu krvi, a samim tim i manju količinu toplote. Temperatura na površini se snižava. Ovaj efekat dodatno pospešuje povećanje telesne temperature jer se smanjuje sposobnost tela da se hladi, pošto je na površini tela manje krvi, a samim tim i manje toplote koju bi organizam mogao predati okolini. Šta raditi kada se ukaže potreba da se temperatura organizma snizi zato što je prevazišla neku kritičnu vrednost? Korišćenje neke lako isparljive tečnosti, kao što je na primjer alkohol, tako što bi je namazali na kožu, je ograničenog dejstva jer površina tela, odnosno koža, ima u tim trenucima veoma mali toplotni sadržaj, pa bi hlađenje isparavanjem bilo sporo, a i hladila bi se samo koža koja je inače hladna. Tuširanje hladnom vodom je još gora solucija, pošto bi hladna voda dodatno suzila periferne krvne sudove, pa bi još veća količina toplote ostala zarobljena unutar tela. Jedno od mogućih rešenja kao prva pomoć jeste kupanje u mlakoj vodi. Napunite kadu vodom tako da joj temperatura bude oko 32 stepena Celzijusa i uronite telo u mlaku vodu. Temperatura vode mora biti veća od temperature kože, ali manja od izmerene telesne temperature. Topla voda će zagrejati kožu i površinska tkiva, što će usloviti širenje krvnih sudova pri površini tela. Širenjem krvnih sudova se omogućuje veći priliv krvi iz unutrašnjosti organizma, a samim tim i veći priliv toplote. Kako je temperatura novopristigle krvi veća od temperature vode, doći će do transfera toplote od organizma ka vodi, ali dovoljno sporo da se ne aktivira drhtavica kojom hipotalamus stimuliše proizvodnju toplote u mišićima. Voda ima veliki toplotni kapacitet i u stanju je da preuzme ne mali deo toplote organizma i tako snizi temperaturu ili barem zaustavi njen dalji porast. Naravno, presudnu reč o primjeni bilo kojeg od navedenih postupaka ima vaš lekar.